زنجیرا زانستین قرآنه ام گشت بین ما گوتی قرآن تدرج خود تعالی هنارتی و ما گوت بی حکمتش تدرج چیه و هندک نمونه جی مثلا تدرجی گوت نکر خود حس که خلکی ده تمام کن بله بری بچین اتناف بابتی دا نوارو کا بابتی گلک خوش کبرا افت قرآن خوین تایبت یعنی وکم بیجی ما وکی تیبینیه کی هی بو قرآن خوین افت قرآن خوینن بردوام و بیجن که ام دیچوا درست بخوا مفایش قرآن پیروز ورگین دیچوا بخوا خوشیجی ورگین دیچوا بجه سعادت دل آرامی بومه یعنی هم بخوا خیری و مفای و سعادت و یعنی فایده توی چنم دیچوا فایده جی کن خوش کبرات رزدار اما بو قرآن خوین اب تایبت دیچوا مفای ام دیش قرآن ورگیرین ایک یاش همیه گیرین تر اویا کتب بردوام به السر خواندن قرآن جاری وکو خواندن روزانه لازمه تا ویردک هبتش قرآنه حتی اندای زانا بوچی نوی ویرده کاچوا نباتات روک آنم بجیم شینکاتی کسکاتی بی آف شین نابن دهشک بن کاچوا انسان روزانه از تو بردوام هوجی آوینه نکو مثلا اوریک از آوه وکم 5-6-7 روز دی اسبوع عیدی هیوی دی ازشم قطینم نخیر ام چوا روزانه هوجی آوینه عیناً اوه قرآن خوین جاره یا رقم 1 دی چوا فایدهش خواندن قرآن آنش قرآنی که عامتا تا ویرده که روزانه هبد نکو او یعنی نیا درسته تو روزه که جزء که 2 و 3 و 4 و 5 بخینه 5-6 روزه که تو پرکی نخوی نه یا خلطه یا درست او تا ویرد هبد ویرده روزانه بجا که پرکه که 3 پرن که نیف جزء که 3 جزء بو اوید حافظت قرآنش برکرد قرآن یا باشتر او 3 جزء کمتر نبد 3 جزء کمتر نبد او بو حافظت قرآن تا ویرده روزانه هبد او دی گلک فایده ایجی که وکی ما گوتی کاچاتون محتاجی آوه روزانه قرآن خوین روزانه محتاجی خواندنه او هنگی دی مفایجی برگرد تمام یا دوی وقتی تو تخوینه تو قرآن تخوینه دی چه فایده ایجی که تا او هسته او شعوره هبت که اوه رسالنا نامنا خودی بوتت خویند خودی بوتت بشد نبو حاشا دورو برا اوه نقطه ایدی یعنی تو شعور بکه اوه خطابك اشلای خوده و فعلا جی طبعا وصانه بس توی بهزره بینه بیرا خواه که اوه خودی بحثیتت کد خودی بوتت بشد نبو کسی دید بشد نقطه که دی هر آیت که تو تخوینه زانه او آیات جدیده و نیه و شنی او آیت هات خواره شنی تا او آیت دید دا تو پتر هزار خود معنی داب که و پتر عشق و آیاته و صورت که کشکه تو خونه خوال دل مروفی بدد او ده وصف فایده ایجی که نقطه که دی عربی بشنی التجاوب و التفاعل و الترکیز عامتا التدبر مثلا مع القرآن او ده وصف فایده ایجی که یعنی بو نمونه صرفه بینی خوش کبرات رزدان مانا خود تعالى بيجتمع وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بس أمي بحثي كلمة فاستمعوا كن طبعا فرقية جلك مازن خوش كبرات رزدار فرقية مازن جداهية مازن هاي نافبرا السماع والاستماع سماع واستماع سماع چه تشتب باكي بجم كورتي سماع گوهت ما طبعا فاكرينه وقت از تو چین هر جایی که از تو چین گوهت ما فاكرينه دی گوهل دنگا به هر جایی که تو چی تو گوهت نگرتینه یعنی سبحان الله گوه نه کی خو حتی نه کی چوویجی نه کی ازمانیه تو شی ما ناخوه تو شی مثلا دی چوو خو گیری بونمونه تو شی نسحکی تشتگی بله گوه نواسانه تبویت تنه گوه فاكرينه بجنوی سماع مثلا تو دی چت پاسه کی دا دی چت قطاره کی دا دی چت طیاره کی دا احتمالا گلک دنگستران فحش حاشا دنگست وکی بجن موسیقى و نغمه و دنگت یعنی افتشتت حرام دی این گوهیتا آن دی سیکه که رابوره دی چه مطعمه که دی چه مرتباته که دی چه قاعه که هر جا که تو چیه که چه عاده دنگ دی انتا نبتایه بجن فی سماع یعنی نیا مقصوده تا مرم پینینه که تو گوهی خواب دیه که او چیه و چواد بیجتو چه مسئله و یعنی تو بخواد دیفنا چه تو بخواد اینا گهینه بس دنگت ایتا اول خودش المروی ناگر بجن فی سماع تمامه بله استماع چیه استماع ها اول تا گهلی هیا و تو ده هزرا خواهی تیدا که کاچیه
ومعنا مقصود شوي تشتي وي آخفتني وي كا أو چه تشتت قوتني چه دنگه تو هزرخات داري وجه القرآن چه بيجد وإذا قرئ القرآن نقول فاسمعوا نا فاستمعوا ها أو تدخين أو تجهداريتي معنوي بزانا يعني فهم معنى المقصود من الآية تماما يعني في تبزاني كاتشغود كاتشا نمونه كي از گلا جوه نمونه بيجم هكر ایک بشته او مثلا مارکل بر پیتا آندی بشکل پشتاته وده چد بر پادکاتا دبتا دا تفدد هكي همو تلزفري او گوتیتا همو تو بيجم ممنون سپاس بو و ملاحظه خدا تو تينا گشتی ها تو تينا گشتی بله هكا تو تي گشتی تو دزانه مسئله چیه دی بشکه و دبتا وده آن ماره آن دی تشته يعني دي هوا هنگي تو تي گشت تا گوله بيجي و تو تي گشتی وجا وقتا میگه فاستمعوا يعني معنى المقصود بزانه چیه ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا سمعنا وهم لا يسمعون راسا قلت بد بل قهلنا بد ايه او قهل بنا دويتشيا شو سمعنا ولا يسمعون يعني قهد شد دنجي يعني دنج عفوا شد قهوي بل نظام شد بيجد تماما هذا معناه يعني طبقوا ما فيه فاستمعوا له فاستمعوا بس كلمة استماع يعني طبقوا له ما فيه مثلا بونو منه دی چه ما دیسا فایدهش خواندنی که مگه روزنه تا بردامی ویرده کبد یا دی تو شعوری بی که آیات خودی نه یعنی یا که بیشتر خاص رساله نه پیام خودی نه یه آراسته تا کردین یه بوته هاتین بیشتر و بحث مت که تو یه بوم هاتین اما خاص بومنن آساده فایدهشی که و هر آیات که تو تخونی تو چه آیاتش نمیگولی بی شنی هات خالی داتو بتری عشق خواندن التبدد یا دی اولی ما گویی التجاوب و التفاعل يعني خوش كبرت رزابون نمونه بحث كين شو فايدة قرآنك هر آية كتب خيني قرأت آية فيها أمر آية كتب خيني مثلا خدين أمرك بتاكري كات شو أمره أري أو أمر بتاكري تو ويتشتي التزام بيتي أنا تو ويتشتي يا خدت تشتي أمر فرمان بتاكري يانا أبا نقطة يادي وإذا قرأت آية فيها نهي أجل آياتك النهي بالنهي قل بتويتشتي نكا فهل انتهيت عما نهى الله أريد تخوا شوي نهيه شوي أو نهيتك تخواجي دير كرا تخواجي فارستا دي سوا وإذا قرأت آية فيها وصف لأهل الجنة أفاد وصف إيداش قرآني كي هكذا بحثي وصف بحشتتكن مواصفات بحشتي ووصف أهلي بحشتي عبيد فلان كارات كن فلان شولات كن فلان أفعال وفعل وكريار وكار وقوتنات كن دي بحشت بهراي بد بونا منا دسبيكا سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون دسبيكا سورة بقرة دم أولئك هم المفلحون أولئك في جنات مكرمون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أري أو وصفة أو كارو كريارة أو قوتنا الدف من هنا أنا هذا هو سمرد فايدة شقرآن كن فهل تسعى إلى الجنة أري تسعي كرا بوي بحشتي أو كارو كريارة أو قوتنا أو مواصفاته كارو كريت الدفقة پیدا كرنا هذا هو مرو فايدهش قرآنه كده وجا فهل تسعى إلى الجنة مثلا إيكي بفيد ناجح ببد دليل نجاحه چيه بفيد هكذا بفيد ناجح بد دليل ويفياني چيه خواندنه هكذا تو نخوينه وكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلتي أمتا من حميدشن بحشته إلا من أبا أو نبت أو نفيد صحابة قو يا رسول الله هذا نفيد قو أفيل ديف قو زيام نايد ها أبا خدي وبيغمبري قلت الديف نايد أو نفيد شن بحشته بون منع هكذا تفيد ناجح به دليل ويفياني چيه أكو تفيد ناجح به خواندنه هكذا تو نخوينه حاشا دربه که حيلاك يمرو في الخوات كد تابه تو به دكتور و تو گله زیاده ترشی بخوینی تو گله زمان انگلیسی زیره بی مثلا تو ماده علمی گله زیره بی تو گله شوروش خواب واستینه و تو چه کلیا زانکوا یا پزشکی کلیا طب حاجه تو نه چه کلیا طب او نه وینا تو بجاس حس کن من دکتر نه تو انگلیسی زانه نه تو ماده علمی زیره که نه تو شوروش تخوینه نه تو چه زانکوا پزشکی او هما هیویه کش قصد مرو بخواد بيجد تماما اهوصا يعني مروف وسعي بكتبو بحشته وقته ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وإذا قرأت آية فيها وصف أهل النار هكذا آياتك بخوينة بحسب مواصفات عن وصفة أهل آجري والعياذ بالله أبي فلان كارو كريارو قوتنو فعلا بكت دي
خود نکری حاشا ده و یعنی ده چه جهنمه اره ما ام خوشوان کریارا ما خوا دیری خسته ما خوا دا پاش ولو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اتقوا النار ولو بشق تمره ها يعني بونمونا هذا خلق غزة مبيجين يعني ام لا شيء خواب نفسه خوا نشين بتشين احتمالا بتشين شيء ام اللي بين بلا ام نظانين او يعني ام بيجين جهاد نفسي بله ازتو نشين بتشين راسته فعلا شريك نينو ام نشنو ام نظاني جي بس خده حیوانه ازتو تشين 25000 کا 50000 هم بلا دو روزت فقی تنبن بلا دو سه روزت زاده کی خوش تنبن 25000 بدین جامعه که دیگه نه ها هذا ولو اتقوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم اتقوا النار خوش آگیری پارزن دیر بخن ولو بشق تمره ولو نیوا قسم چی نه برای داهجت کسی نمیند او شیانه تهین لا یکلف الله نفسا الا وسعها زانت چه معنیه يعني خودل تنا گرت او نبت اوید شیانه تدابن معناه کل تشتكت شیانه مروی دابن وف نکد خودل مروی گرت سمروی حساب مروی مسئوله بله وقتی تو آیات که تخوینه هوا ده صاف فایدهش قرآنه که وقتی تو آیات که تخوینه بحثه قصة بره وصف لأمة سلفت اوید بحثه وصفت أمة بوري قومت بوريت كد وعصت ربها وبأمرها خده كرد تشتي خده پیغمبرتوانا قوتيني بي نكرن فأهلكها الله خدا تعالى بسبب بيقول نهي بجا كا زنا كا ريبا كا كيشان وبيوانا كا بأخلاقية حاشا كا ريساتية كا زنا كا ظلمة كا تشتا خدا بسبب ايك شوان قلناها يعني برين هلاكي أريف هل اتعظت بها أري مبخوا درس عبرت شامه مبخوا جوار جرتن يا نه هذا وصف فايدهش خواندنا قرآني كي وإذا قرأت آية من آيات الكون حكت آياتك بخونش آيات كوني ها مثلا لله ملك السماوات والأرض عن واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يعني أذا وقت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقت آيات كونيت خوينين أري فهل تفكرت في أري أم هزر أخواتي داتكين هم الهوسا خوش كبرات الازدار دي فايدهش خواندنا قرآني بله خوش كبرات الازدار دي چه نوبابات دا او نوبابات خود وقت مامای تقریبا نزدیکی چاری که خوش كبرات الازدار ما بحثی تدرج هندای نمونست تدرج گوتن و تدرج آشوانا یا تدرج جهاد چکداری ما بحثی خلقا بودی ایکش زانا خوش كبرات الازدار بلا ام چه امرت خوده و چه فرضت خوده خوش كبرات الازدار ام لغی نکین ام تعطيل نكين وخلق أبوري ما قلت كاتشا قرآن قلت كتب عليكم الصيام وصى قلت كتب عليكم القصاص وصى قلت كتب عليكم القتال أفاد جهاد فيد مروف حتى قيامة أم شانا زيد فيد ببين أم بصرمان جهاد جبوتش تتكلم أم دي إن شاء الله بيجي خوش كبرات الإصدار بصيار الزانا كي تتكلم بجبوتش حال أمتا إسلامي حکامت بسرمانا ماسنت بسرمانا بوچی ام بسرمان گهشتین وی اوانو که ام گهشتینه کو ام نزدیکی پنجی و تشتک دولت بسرمانا و همی نوعیت سلاحی و همی تشتمه هی بوچی هم مصر رازیل بیم نشین برایت خواهید باجه را که شویطان گاوی بین درش برچی مشیان نینن بله خوده کس هندی مشیان نینن خوده کس هندی مسیلح نینن همی دولت ها پیگ بسرمانا ببن ایک بس اول چیه و کانو شیعه كاتشا فرعوني شعب خوا قبيلة خوا عشيرة خوا كاتش الزمان هنجد او حكم فرعوني ليكري خا حكم التشاندات كيرن باش كيرن شيع يعني فرقة جماعات جدا كيرن بوشي دا لاواز داو بش السيطرة السرهمية بيجن عينا كافر جي ام بيجن جهي وصهيوني وروش افا وغرب وامريكا ام يتكين دويلات دا ام يعني بس قيمة المبن مشلش يبرا خوانينا يعني ما هميش كاس عندي ما مالنينا خده غرب او شرق يعني ام بيجن همي كاس صار يعني بيجن مال بصرمانه تجي ما هميش يانت هين بل هم اواكر افاتا وقت بسيار شوي زانای هات كرين زانا که رباني علماء که مازني في سردمي قوتي چه تشتهم جهان دي حاله وحاله او سرشوري وزلتا افريكا امتدا چه تشتهم جهان دين يا زانا يا عالم يا شهرزا قلت وي زانا في داعي
این زانوی داعی چه گفت گفت خود برسوا و آیات قرآنه آیات قرآن برسوا دای کابوچی ام بسرمان حساد وی زلت و وی زلت ام نشین پارچه که بسرمان باجی را که 2 میلیون تشتکن ام نشین شوی زیقت وی نخواشی بینید داری شب و روش مالت وانا و مزگفت وانا سرت بچی که وانا اینت خاره و خرابت کنو بچی که پرپرتت کنو مدنی و پیرجن و پیرمیرا و بوچی ام کتینه وی زلت ام نشین وی پارچه لشیم ام شوی ظلم در باسکین برسول وی آیاتی دا گو چنکی ما هشت گو ما هشتل سر سیاه خستین هشت تشتن میل سر سیاه خستین لو معامد کتین وی زلتی دا لو معامد کتین وی سر شوری دا وی نخواشی دا و وی یعنی کس دجمن چه زری بو ملاکت چنکی ما هشتل سر سیاه خستین او هشت تشتا چه نگو یا امام یا داعی اوی چه گود قرآن برسدب آیاتی گود قل إن كان آباؤكم أفا إيك وأبناؤكم أفا دو مثلا ولا برائع وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أفهر هشتا هكر ما خواشتر فيان ما باشتر فيان ما مازنتر ديتن ما خواشتر فيتر ديتن أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله هكا أبت في قوي ما قلت يعني با هكر چنابت باب خو عيال خو جنكو خو برايت خو عشيرة خو ومال تجارتي وهذه دستواتي وهذه دشني دستوات وأف قصر وقصير ومزرعة وفلكا اوید تب خوابن چنامت اوه خواشتر ببین شخوده و پیغمبره و جهادات رکا خود چنامت خواشتر ببین شخوده و پیغمبری و جهاده باده چاوات غرب و ام بجین روش آوا و صهیونی و جی تا چاوات پا حکت تا اوش یعنی شخوده و پیغمبری و جهاده پتر ببین پا تو بیجه چپ سری مبید ها چنامت یعنی بیجه تا قرآن بیجه چنامت تا باب خواه اول بابش کمی کسا نزیکی مرویه عیالت مروفیش همی کسا پتر نزیکی مروفینه برایت مروفی جنکا مروفی عشیرا مروفی او مال تجارت اب دسته واتی او دشنی دسته وید تو الهیویه دب دسته وید او مساکن و ترضون قصر و ولا و مزرعه و اوید تا چناب تاوش خوده خواشتر بوین و پیغمبری و جهادات ریکا خوده دا با حکت اشتاکی شوان دیرتر بد سحکی سبحان الله قرآن شوان نشامد داد فتربصوا حديث پیغمبری صلی الله علیه و سلم هاش به هنده متجاشتیم في الرزالته بجد اذا تركتم الجهاد هكر والجهاد ترك كر ولغي كر فرضه جهاد فرضه همه بحث جهادات جاك دارید كنا جبل اف جهاد مالي ويا ازماني وجهاد قال نفسي وبتبشر نفس اخوه وجهاد قال شيطاني قال هواي نفسي وافاش بلي وانا ما خلقت خاصت بحث كرين هكر والجهاد جاك داري ترك كر ولغي كر سلط الله عليكم ذلا هذا پیغمبر صلی الله علیه و سلم آیات قرآن هم بتبیشین برینو که آیات اول فرموده صحیحه بجه خود تعالی دی چی سر داینت ذلته آوکینو که سرشوریه لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم و يعني اف ذلته هینش نارب ناف في ذلته في سرشوریه حتى هم زفرن دین خواه کنگی دین چد ها وقت جهاد نمینت چونکه اولی حفظ الدینه دین خوش کبرات رزاریاتی نباز هم علمی دینی خواه ناز بکن هم خدا علم بین علم بهنده دا کار پیبید کرنه دا عمل پیبید کرنه بله بجا هذا ذل التارک اوه ذلت تاریکیه اوه جهاد تارک بید بجا پاتبوی چد بشه اوه تشویه ها آنشبها سر جهاد ها چکداری بو بسرمان ها چکد تو بجا چپ سریعی بید هکه ذلت بسریعی بید اوه بس ما تارک بکن نه چد نب نفس خواه نب مال خواه نب ازمان خواه نب دل خواه اول ذلت دب سر داید با همه بجد نینا آن گمانا بخار که چه کرد سر بجد چپ سری بید دم ما عزتش غیری خوده ما خواستی لما خود تعالی الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه اروا عزت غير خودت فيت فان العزه لله جميعا من كان يريد العزة تلريك جرهد تبي خدان عزت فلله العزة جميعها مي عزت يلدف خده تعالى
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا آية القرآن هنا صح كيف خوش كبرات رزدار إيك جنكاكي الروما بس كلمة قد هاد إيشان دني قطاني تعزيدانش لاي كافرة كيفا ظالمة كيفا بس هنجي خليفة بسرمان بس كلمة قد ويجنكي أبي كيلومتر راجي قوا معتصمة بس أبي كلمة قد ومعتصمة هندك دورو بريتو بيك يعني معتصمة بني الدنيا كي هاشتها يا كي دي الهوارات بسرمانه كالويري شو قد جهان جواب جهان رسالة جهان معتصمي وقولي بي قصة بس كورتي دي بيجين أي معتصمي قد أو ملكي الرومي كافر يظالم يسردمي قلت ويجين كي از فيغا بيجنتا برده اكر خودي دي جيشا كي هنيرم سرتا دسبي كاويل دفته بد دماي كاويل دفن بد اكسر لرزي اكسر آزاد كر او جنگه بس سرا جنگه که ها سرا جنگه که بتنه يعني ايكي كافراني قطاني قسكا كريتا قوتي اني تشتكي لكري بس سرا جنگه که احتمال بصدا هزار جيشي بيت كشتري چكي دي چه برانبر دولتك بل هافت بسرمان هو صابت في بسرمان زلت قبل نكت ولو بوشنكا كبسرمان ايكي بتنيجي بمروفه كيجي ها بسرماني قال جا خوش كبرات رزدار امد بيجين ما كلمة عربية دو سي نوع كتين كلمة ايكي بس معناه جدانة مثلا الذين يظنون انهم ملاقو ربهم هذا يقينا ظنن دي برف خده باتشن يظنون يعني يقين يعني صادق بيشك وبيقمان بس ظنك هاي عكسي يقيني مثلا إن يتبعون إلا الظن مانا خوش كبرات رزار عينا كلمة إرهاب أوان أمريكية وفان صهيونية وفي روش آوا وملحدة وكافرة يا كلي سري بصرمانة دا يعني إرهاب تشتاك خلطة وتشتاك ندرسة وتشتاك أمجي شرمت أمجي ترسين بلهن ظالم خوش كبرات رزار أو إرهاب أو بحسن أو قرآني أمر ماي فكري واجبه كسر حرب بصرمانة كي احتمال زي كلمة كي بيجم تهندي بيجم تشد بيجي سيدا إرهاب واجب على كل مسلم بس كيش إرهاب أفا تو بچيكا بكوشي وكي جهيا تو مدنيا بكوشي تو بكوشي ناودي شرطة بسر عادتنا جيتي نا إرهاب أو جهيتين إرهابا أو جهيتين أو صدا هزار بچيكا وزاروكا وجنكا وبيراميرا وبيراجنا ومدنيا ومالتوان وبري سربرينا وسرطان داتين تخاري روجانا متبينين او چت بيجن او بيجن يا ما حمايه نفسه عندك ارهابي دين ما يا ما حمايه نفسه بو يدرس صار حسابه بصدا هزار بچيكا بوكشن او حمايه نفسه بركه بسرمانه كي او كشتوي هاتي سر عردوي بس او كشتوي هاتي شريوي نا بچيكه توانت كشن نا بچيكه توانت وان تنت كشن او ارهاب او ارهاب انسان كيشكا او ارهاب واجبه فيد او شتب ترصت دليدا بدانه سر عادته الطماعيه نبت عادته آيات القرآن السرها قرآن بجفتين بسلمان هاوي إرهابي بجه بينن إرهابا واجبا فرض سرها بسلمانكي خد تعالى شد بجد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل بوتشام قوتي هندي مشيان هم قوتي وعدي وجماري بخواكم كن يا رب العالمين يا الله بوتشا تقولي بخواكم كن سلاحي ترهبون به دا دجمن اشتاب سنه هكا دجم بزانت السلاح هاي تشكي هيدي خو كي قرباني بو فكره خو بو مبدا خو بو عقيده خو بو ايمان خو بو وطن خو بو نشتيمان خو بو ولات خو بو کسو کارت خو بو عرض خو بو نامیسا خو بو دین خو نویرن بنته هكا بزانت السلاح كي هاي تنوي هاي ما خو نویرن ها بحسوي ارهابيه ترهبون به اف ارهابا واجب سر حرب سرمانكي بلو انفيت ها جهاد لغي بكن تعطيل بكن حكمة جهاد آيات الجهاد و أفيشي نهاية التهمة اشتاجب ترسن قرآن بيجت ترهبون به قرآن بيجت ترهبون به فيت شتاب ترسن فيت ترسطت دليوان دا بدا الطمع يا أخوانا هذا قوي لا ما في بسلامتين چونكي وكي پیغمبري صلى الله عليه وسلم قلت يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ دي إنج حاشا وكي صاد إنش كلا خواخون يعني خير وخيرات تو بصرمانا دي نفطة بخابن دي بارتا بخابن دي هر يعني ضريبة كاي هندي دين كافرة وبفيتو هنشين بسيار كرن الصحابة قو يا رسول الله قو هنجي هم كي من بصرمان قو نا هن جالكن هاي خدام جالكن بينجي شاش حف دولة بس مصر بتني
نوتو 500 مليونه فجا هني الدولة دي قلتي بله خد تعالى ترصاوا ياش دلي دشمني إينا يدري معناه فت أو ترصا أف إرهابا بمين الدلي واندا دا طمع يخوانا بن عرض ما مقدساته شعائر ما فجا شو قلتي ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة اف إرهابا اف مهابة ترص دش دلي دشمنا يعني ترصاوا دش دلي شيء زري بوناك دش دلي دشمنا يدري ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن ودي تشي كيف الدلي وهن تشيا قلت هين قال حاج دنيا يعني هما يمشي بس تشل كرسي كمانايت تشل منصبي منايت امثال حكمي بين وام خدان يعني بارخ مالكم ترى ما بين حب الدنيا وكراهية الموت وهين يعني الدنيا دي كيف الدلي ودا وهين قال حاج جهاد هناك هين قال حاج جهاد مرن هناك ما دام این حج جهاد ناکن خود تعالی دوی بسری وعیده هم دعاش خودت که خود تعالی مبزفرین قرآنه و هم درست قرآن بجهین ان شاء الله خود تعالی بردلی مشرین بکد خواندن و وجبر کردن و کار پیکردن و عمل پیکردن و خود تعالی شفاعت قرآن برزق ما بکد و بمینم خیر والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته